ukuthi kwakumele kade vele ngabe sabonana impela ngoba insizwa lapha enduku nasoke lapha eSouth Africa lapha yalikhipha usuku ukuthi impela angazi ngomhla kabani impela senikhulumile ukuthi konke hayi impela kusezandleni impela sekudingela ukuthi impela sikhale ngempela ngezithi insizwa ungcwele kodwa ladlula lo suku ungakaze futhi kwenzeke lokho ngabe yini okwashintsha lokho qhawula ke noma mhlawumbe awukazuzwe wena hayi ngabona epejini lakho mahlobo nje ngangicabanga ukuthi umuntu ozokhwezela lokho kukhuluma wena ngoba kwakuqalwe uye phela ushenge kwakufanele yena alandele imigomo ehambelana nalomdlalo esiudlalayo umdlalo wenduku umdlalo onemithetho eminingi emihle eyakha egcina ukuthula phakathi kwezinsizwa so ke noma amanye amagama ewasebenzisa ingabi mahle kodwa mina njengomuntu okhuliswe ngomthetho walento ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi wayephunyuka nje ulimi kodwa ke ngangilindile ukuthi mhlambe ngempela luzofika lolo suku besinikeze ngokusemthethweni ngoba mina ngiphethwe induna njengoba ngidlala